gusa ndi nimwe ari muzinanye ati twari tuzinanye prem niryo zina iri zina y'iyi televiziyo ryari rya mbere bana yacu ndaryumvise ibiro bibiri bisigaye birimo nawe uravyimba ndiri mwana mwiza vrema n'umuvyeyi mwiza cyane urumva rero ndi yaguhakaza yego nuko guhakaza ko tutakora imbere ya kamera n'umukobwa mbere dufite muri STV afise isusu binini ya kamera mani mwerekana ni mudamu dufite mbere muri STV afise ingidi nini nyane kuri kwimana rumba abafana bagize ko ujye mukobwa ngo arankuriwe n'ikintu hanyimye akazi amarira arakoroka ndashimiye abafana vrema ingene mwamvugiye mu makomantere muravuga ati turake andi nka papa STV STV, every story matters. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ndabwira ati amahoro y'Imana bane namwe muri hose muzikunda kunda cyane kandi murazi ko dukundanye. Je ndi mu bantu nuko Imana nzo kwemera kwa mbuna amaguru ariko sinsubiye kubahasho murabizi. Bon, nzo kwemera nimba kamera manyerekana vraiment. Abantu mu rupangu bari seri bagubanswe ko amazina y'abana shongo ngomba kubahereza. So rero ndi mu bantu ba mbere nukuri bazofuma bamvuna amaguru n'abantu batware. Rero ndabaramukije cyane ndakunda kandi gose abafana ba STV muri rusange. Abantu mudukikira muri mu Burundi, mudukikira muri he turakunda abantu rero muri za kabisa audit muri Oman. Ndabakunda ngumutege ko bangana ko muri abantu ba mbere. Juste nkunda gusengera gose kuko iyo muri nimworohe murabizi ariko Imana ibahezagire apare kubahezagire afshoje nkomezi zo gukora zo kunda ibikorwa kandi muri abana beza bibazigamira imiryango yanyu rero ndakunda gose murabizi so rero abantu rero mwagiye abarundi bagenzi bacu mwagiye maha kurondera ubuzima juste turakunda cyane umuco wa diaspora turakunda gose nubwo nshaka kuvuga ngo impamvu nkunda kuvuga wa diaspora erega ni bahanze tuce tubita wa diaspora ako je mu diaspora mfise gusa nawe mca mu byumba so rero turakunda gose uno munsi mfise programme ngo maje kuvumbura umuntu muraza kumubona rero mva rero afana mfise programme kuvumbura umuntu araho ariko rero si cameraman nacho kwanza cameraman kwanza mbaze ni sawa kwanza ni sebo umeze neza yego cyane ko wacerewe uno munsi mademoiselle mba ni sangapi abafana ba STV ndabereka kandi n'umukobwa mbere dufite muri STV afise isusu binini ya kamera mani mwerekana ni mudamu dufite mbere muri STV afise ingidi nini nyane kuri kwimana rumba ndeza ko ari mwiza kuri kwimana kamera mani ntumushima mvuga dufite umukobwa muri STV afise ingidi nini rero benshi ndakora mu commentaire yanyu mwarakunda kumubaza kandi amucembe hace nashikira mu kiganiro yakoze guca ngahanye ko ataciye inyuma ya kamera rero uyu ndetse muramwibuka benshi mukunda kubaza ngo ho yagiye kwanza ndatomboya cyashikunyeri sinzi kundo kukema amakomantere muri STV babaza ujya mukobwa yajana Dani ko duheruka aje gusaba akazi bikwakwa kuki ataboneka imbere ya kamera none anduwera kunya akazi cyane oya nta kazi yanyimye ahubwo nanje naraba mu makomantere nkumva bavuga ati ngo turakeneye jaja havuga ati jaja mudemo ambe afise ingidi nini muri STV kwaye yego ayo makomantere narahura nayo yego ngira ngo peut-être bacaronka umuco w'ibyo bibazo byabo narinje nyene murabona ko amasaha na yagiye narinje umuco rero andi yaragwa akazi nyabaki ko batakona imbere ya kamera bari biteze gukora imbere ya kamera kuko juste byatangwa imbere ya kamera bashaka kubona imbere ya kamera exact kandi ndabashimiye cyane d'abord ndabaramukije abakunzi ba STV turabakunda cyane ndibuka mwarigeze kubona mu kiganiro nje gusaba akazi murabona burya deje amashuri turakwitirwa sana ni hatari murabona ama challenge nahuye nayo murabona andanyimye akazi amarira arakoroka ndashimiye abafana vraiment ingene mwamvugiye makomantere muravuga ati turake andi nka papa STV turakunda andi n'umwana mwiza andi uje muri STV uce vyibuca utagata sinzi yuko mumaze kwibona ingidi nini boni zanganuku ariko ubu nyene agati nako ari kose nanje mwana ko kuboko vraiment ibiro bibiri bisigaye birimo nawe uravyimba ndiri mwana mwiza vraiment n'umuvyeyi mwiza cyane urumva rero andi yaguhakaza yego nuko guhakaza ko tutakora imbere ya kamera yarampaye akazi ariko akazi yampaye sako kuja imbere ya kamera tu mendi mu yindi service murana konje n'ibitabo hari yindi service imbandimwo muri service yo kwandika bavuga muri STV muri STV wovuze gusa ukayogora turimo kwisahani bashaka kwandika acha kwandika je nta burofa
ego n'andi mabanga nayo nyene yandi tutu ariko sayo kuboneka kuri kamera ni nayo mpamvu gusa urashaka kuja imbere ya kamera ujya byashaka kuja imbere ya kamera navyo gusa bamwe mudemu mwiza nk'ivuje abafana ba STV nk'umurabe gwera hasi yambaye ya fosi yiwe amajana 5 urumva rero yace guhandi mabanga gusa urashaka kuri imbere ya kamera urabishaka sinarabishaka ariko na service no munsi ndimwo ndi fiere nayo ndayinezererewe ego namahoro vraiment ndabashimiye akunze ba STV mwaramvugiye gusa wowe waje witeze kuje kuba umu host donc umu youtuber ego cyane ariko kuri kuri natashimye kugira umu host ukiyanda tashitse kugira umu host erega benshi bace bibaza ngo andi yakuye mu kazi nka Queen ariko papa STV sumwana mu bindazi nayo byakwina papa STV nawe uri wose branda wako mtumba bonda bivuze imbere ya kamera sinzi nanje niyanyirukana nta kundi kaca kabumva kaza kuba kabaye canke nawe wari yagomba kwirudati sinari mubo yagomba kwirukana ahubwo tumumvise ko muri STV dufata hari ikintu cyose umuntu araciga kandi amaze guciga arakimenya sinzi ukuntu bivuga nti wabi kubishiramo pression nini nyako mu host musanzwe kuba umu host nabivuze ati ikintu umuntu nubwo yoba atacaza arashobora gucika hagishobora ivyo yaguhaye ukora ndi uri fier navyo cyane gose ndi fier navyo twenga Yohana ari fier navyo fier n'akazi bampaye ikintu nakwe amezi kuko tukasa n'abadiriye rimwe gute bon ni giki muri STV wakonde uburyo mbatije ngo maze gusubira akazi muri STV je bari ndabivuze je bari nabuze akazi ndaza muri STV nawe je mu bisanzwe narabonye itangazo muntuze bari kuri Publia tu ana kwitangazo bari Publia amaze kuri Publia ndaribona ico gihe nari muri chômage nta kazi nari mfise naheruka kuvaho nahora nkora nego ariko après y'ivyo nari mfise akazi ariko kari kaheze merci c'est un travail terminé ego karaheze kugeza ubu nukuvuga amaze kubona iryo tangazo ndavuga ati wow nanje nogenda nca ndarisoma ryose amaze kurisoma ryose ndabona ko bapresize imyaka ego antuka gaha ndashobora kugira amahirwe yo kwakira unakise umuminera ari muri myaka yavuze entre 18 25 ans bari muri iyo nanje mama ndi umuminera desi ndi umuminera abantu b'Imana ndashaje sha okay bigenze uko mbonye iyo tangazo je ndavuga ati okay reka ngende guparticipa ndashobora kugira amahirwe yo ugasanga nyene ndarosa akazi nta uzi uko Imana ikora tu gusandi nimwe ari muzinanye twe tuzinanye prem n'iryo zina iri zina y'iyi televiziyo ryari rya mbere bana yaje ndaryumvise ariko rero maze kuryumva ndavuga ati antuka ko basaba abakozi bazokora kuri televiziyo haba hari ama service atandukanye peut-être nubwo ntuba umu host ndashobora kuronka n'akandi kantu ushobora gukora kugira ngo impera y'ukwezi nshobora kuronka amafaranga ego y'agasabune kazi kaba gatonya mu buzima ego nuko niho mwambona rero abakunzi ba STV nje gusaba akazi ngene vyagenze ariko ndashimiye Imana yo yakoresheje andi papa STV byukuri akaba yaranyakiriye mu kazi encore ndashimiye n'abafana peut-être gira andi papa STV yarakozwe ko narya ama commentaire abafana bagiye bandika bavuga ati papa STV turakusabye nuko ndabashimiye abakunzi ba STV turabakunda mwaragerageje kumvugira uno munsi turi kumwe namwe nubwo mutambona kuri kamera ndabakunda ndabanezererewe byukuri ndahari kubw'Imana no kubwanyu mwabishizemo uruhara so muri umwanya ndateye mwafana ba STV ndazi yaho tankimbe oje umudemu yari single cyangwa bareka ndamubaza urubatse oya rose musheri manuka mwakaza kubibona ukamwiyakangusha ku diaspora kazi yako atabibona taguheba nukuvuga ikibazo ndabivuze abafana bose byo maze ko nabeshi just imbesha simbesha mvuga ubujambo bwinshi mbwa simbesha mvuga ubujambo bwinshi jewe ndi single nukuri kwibana muntu yego cyane tubwiye nawe uri single ikibazo mirambaje kabesha ukabe jewe mana yanje
bakozi ba STV ikibazo birabaje kiratwengeje nibatuye misanzwe da kuvuga ngo ndi marié no sindi umusheri ariko bagize ukuri nta kibazo nazo kuvuga singombwa ngo umuntu avuge byose nk'uburaga ariko antuka murafise vraiment gidi nkawe uri kwimana antuka nawe mana yanje ni sawa afise umusheri baravyimba mbwa je na musheri fise ushaka mpa musaza wawe canke ndazi abafana ba STV mba avuze ngo ari en couple mucamuze banye bo mu misi tumaranye juste abakolege bacu STV turi abantu benshi turi abakameraman kumwe n'abakameramane na Jeannette umva ko andika bavuga tuko turajya ukatuvuga cyo kwandika muntu w'Imana urumva Jeannette ba twese nyene juste umugwi wa STV umubonye ndotoze neza urashimira cyane umuryango wa STV ndibaza cyane gose vraiment ndashimira umuryango wa STV kungene ashara abantu bari muri mood imeze neza nukuri ntaco ndabagaya kabisa ni sawa narakiriwe neza umuryango wa STV kugeza no munsi ndishimye nta ngorane vraiment abafana rero mutabonye kuntu Jeannette yararize cyane cameraman ndibaza baravyibuka ndibaza batetse baza kubicishamwo koroge barabara yo koroge ukuntu yaza kwarira jista amaso zimana je ntiwasumbije kure byo naririze hagero nk'amayitino nk'atanu woza nk'abiri gusa yo yendibaza nararize antuka nabonye muri commentaire abafana bagize ko ujye mukobwa ngo arankuriwe n'ikintu hajya nukuvuga iyo ufise umubabaro irifo kugaragaza apana kwene burababaza shani ataje udafise nanu kuko izukura n'igihumbi cyo kujya capati zibiri ngaho ni ataje na cyane mbare ko nakuvumbuye mugabo cyo sanga nyene ni ataje azi ko ndumuyu waje n'amahoro menshi cyane miri nta ngorane n'imwe ego byari bikenewe ko n'abafana bamenya umuco w'ikibazo bari bamaranye iminsi kuko baheruka bamvukira muri commentaire jaja bite ni mu muhakazi barabona mu nyuma ko bampaye akazi ariko ntibambona kuri kamera bagumana amakenga y'ibintu nyene bazazanye ariko no munsi mwabonye ndi mu yindi service ndi barampaye akazi secrétaire ya mabaya ndavuga yindi service antuka murabibona mu nyuma ngira ngo nimwabivuga muri mukabisa muri commentaire turashobora kubabwira nyene vyiyaguye service ndimo n'amahoro menshi ubu akazi ndinako ndi muri STV mu yindi service so afana muri bana beza n'ukwimana je ngerageje kuhaba kugira nze muri STV surtout abafana mu bafise mu ruhara na Jeannette kugira nze muri STV badani twese ndibaza abafana n'ukwimana muri abantu bambere beza mufise imitima myiza je abikunda n'ukwimana jiroza kubasobana kuko muri commentaire kuko nyine bidakunda usanga twigura mu igihumbi yo kuja kuri WhatsApp gusa ariko ndakunda uko navyo mu munye Jeannette yararize ndaza muramwibuka Jeannette akoze cyane rero ego nurakoze cyane nawe miri merci kugira ngo utange umuco ku makenga yarari kuba kubafana bacu ego so leze bafana ndabakunda cyane ndabakunda cameraman ndibaza naho butaha bye STV, every story matters.